Nirmala Kenyam ka nas dial kontin barwani lingwasame biya kamal kan war online TV channel an wala shanka wal dish ka pay baro ron kina dangro udi jan dangro do bakal ban report ti ke lati ti ban kalinkal lera nyama ban linkel gwasame chala do nene take wood mishal ke Major General John Sunday Martin udi nen yenama gwasame kana doctoring ma charting ka turname Shole kuma SPLA supporters ne dialo konti chung la netin kon chung ka SPLM ayo ano they can remain ki de ka ngut ka mat ka rodi na la neti de jal kel chela do no nena jenne terten content re na tre kuma ka SPLA ayo jenne ko SPLA ayo ko je weekend no ka ja ka jen movement ko bala difficult ko do brande nang niam ko je ban report me ban jeling lere o de bala jen dol mashadul kume Africa Union ala C5 group kan kirme yadi ko do badan inde Dr. Machade jelun ke je biaman dan le rodo gwas me bia jeling o ngum shalat ki ngum le rodo ban jeling ke this report a very important message me bia ling gwas me ni ko jen te ko dob di ndena mat ke jama ke dob di nde mal de jenon ko jamana we ne ko Dr. Machar de jelu nyidi kan kon wen yam ke kan kon tok no mi jiram jidit gwas me don jen chang ndam ko ji ko bi no online TV channel be je gore jen o jen der channel der je support der subscribe ko der notification bell der je twany ko mi che George no che te kaler mi shibra ida shwa mala shibe keje ke gwada dana pai la ida re shwa mala shibe keje mi guje ka Facebook gor no bi page da bi je follow mi guje ka YouTube ku subscribe mi kan subscribe no one Kenyam report bana nywa kel bala man chala da Major General John Sunday Martin she shoot ka kwimat ka bon SPLMIO ke bona right ke first vice president Dr. Machar ko che tegane te gorko da ke kume SPLA ke jen gwasame te ke report mi chalat ke ler mi chalana banje ke ko jen very important kata dan de netin content ke SPLA supporter de ke jal kel ke je Major General Sunday Martin Shole members Nidial Kukuma SPLM SPLIO and they can take and they can kalat gola. Ala the internal disagreement and they can kapel. They focus nikan ko they kuma SPLIO there when yamade the man rodian Kado badan dong de South Sudan de jager kaja. Goja tegnate tama ne the torcha the gurun de kuma SPLIO there when yam. Ko ken teken ganat te dependien to kwaru ken lelu ya tom ken yare kuma SPLIO chana kule jogo no nene che shwangano de yente ke internal division kam dun koro dun ka jen bona kela mo men go ken obi malbi no re wi ka South Sudan ka jom chalat gwase me jen nene jen internal communication jaganat ko bnawe nya Martin jen ngada jen go nene jen she chwong ano de na de ke ter kam dien karodien kashi chongo de jin ba jirama mo de je kokayu abi bon SPLIO marwa ke first vice president abi pel no ka bi korbi tok tuna lawo kuje la dak no che wona me che chong ba de na me be ka gwan be ko right now ngai kon ya la kur kon lat karoden te gane de kwa influence te gane te yar ka ngit ken an wo yen jana ka bon SPLIO alo self ke me yadi gore jeno dere SPLIO dere jadak abatuk de dak ma cha de chutel we me dere weten no chana kuli jogo no nene jana bom bonka take a negative contra supporter, take a negative contra politician, and tin gel kel. A child dang no rodian, the young time to contaminate one area and dark kum SPLIO cook and take a influence, Kakum self became a yadi. No. Can I con the alle and movement me doing SPLIO, then take a political pressure, and no take internal disagreement. No, take a one long take a tin quarterton quantity. You know, take a tin one tin out the no now in Yamade. Can it content a canatin content yarke kuma SPLIO? Can it con yarke o de kume there when yamade kid dakmacha there brar de retigen. Ka situation at tinat in a tama, one with the dakmacha retigen. Teenate one and part of when yamade
wal ngai kenen wonene Dr. Riek Machar jaram medan e tajmal jaram dan la kwere SPLAIO ka jaram dan be malbino ko yene yan ka jamo ngai ka jeno be barat ne bala free bane diala team longdien ke power ndana de kana lat alo de ka kuma da ka je gwadan mu Dr. Machar tere tijen on kenelo chakulo weche chonka yen ko biyente ke tiare kam nukun gwanu makwerun tere tijen de focus ni yen ko de yere mat yen chong jode ko do dan der brar ke je ka de mal de jenu nga jare wi ka so Sudan de no biya dangrudun ka kwi position ke ka kwi ko an kana kwanya la kuer da mar kana kwanya la kuer e ngum cha ngak cha kwanyo na mo ke li chala de no mi je wa dar kuer mi shit kana moni kala ku mi la ja daga ke jira mu dan to no mo la ja daga cha ko yen jes pilai go mu go no bi mal be na gwa kam dun ke biya kurme biya jelwang der gwa no shar de da karudun biya ter position ni Martin jo me chelat no ramkel mangaske long no ajana Dr. Riek Machar first vice president Ray Wika South Sudan ke ko commander in chief ko kuma SPLAIO ngode ajana jella main figure men rom kuma SPLAIO pin no migiran no jen be jadak kuma SPLAIO anyogwech ko kam ga jara Dr. Machar ka Dr. Machar jara medan e tajmal karon kina dangraw wal badak ka Khartoum kam da kana selbe ke mi yadit mutuin mon ke liutetin jana Dr. Machar kan surrender kimala laro datu mi gui jeno Riek Machar se surrender Riek Machar kan surrender it was through negotiation kana tun te chap garpin tilangot ngule teke kum so Sudan wala no jen taping kum mutual ke transitional government and kum na mo jen ku so Sudan la ram pinyane ke ku ngon te konte cha gwar pinyano ba go kan ngoto to anga tan kam jeni Dr. Machar first vice president jene kan to te yar ke kum SPLA toni a change in disagreement metede inside kuma SPLAIO shajade nokono be kume IO be jadak ka kwi self interest ramuguru rodeka mishiguru benedial no beka benefit chawoni muda dien chenyo ko mutho be jagwas me Martin woni je to gwazme jena jogo no nene tie ke ne to gor ke jeno de kan Dr. Machar de kan gwada de kan te roj te tungwan a jenere ngoni ken mi jojo no ba gwaran ba kan ka bom ken mi to ano bran be movement be jo control e ka wo je kwer mi la legit jena mo tele je ka constitution tele je ka ngot ajana any institution ki en kuma te ka ngot ka terwa ja roda keke en kuma SPLAIO poinde te ka ngot terwa ja roda keke tin kwaje le chol ka jen wo jene kuma karam dana roaje Dr. Riek Machar a changcha yene je ngode be barar ka bari dial bakari aleka kwale jungi yen wonene di yen chong jo kwarun ko be kuma ba bom ko ngai ka je gwanu be barar tel mbi je tol rejendan gwade teten ko na me a politically motivated court case kanga ke je gwan wonene ne me amanga ke no be deal talk ke male dane cha tan koron kin dang rol badak bura ni na ko wudi en me cha yar a ceasefire violation shi wo te kuma SPLAIO korean mi ci dur shi dur anyara mi mo movement dunga SPLAIO wi lele no be kwen Dr. Machar no be je bo gwada be je mai ka bom ki be je kan ajene na mani abang ya chelaro nene ni siang bon la te ke tung wante be to ku kan ke face cam dien la ter la te ke tin ko la na go no ba je ngaje no je la kwero no
lana goro be take a decision ne to be make to be allow ma decision ko makan ka allow and then be take attitude mi do dien dong de we ko be ku me be yar na mo je ne jatin du no ne wa ma cha kwerun cha je yen la take tung wan long to be back within movement but take internal challenges misha ramadan la kwer cha je yen ke che bat ke jen gwatmo jamu ni je jwe ke cha ku di te ne je wala ne te ko kende la supporter ama amane tin konti la politician bo gwatmo wala ken ne timo bi poingen buga te paula na gorno de gwatmo de kan brana gorno en beti ai brana gorno ne betene de no dere jangne bona mo ko bela bon me bumbu so ko kuje mo mitte karen mu ci to ka kola na tijin wone ne anga mi bu bon bi ramping who is in charge anga te ka lwango ko be decision di ala kona bala re bon kana mo be kala slet so but tejbe ben ko ne de kwerdi de kwany mi be tin ka kor ka jen gwada mo amen mi ci kwerata ni am ci barar re ti jen gwada dan teten de gwada ja kan temporarily man kula te kin team chairman sidiality ke te lalatke do la narudi ni teje no nena angum gwa ko do kuma be wenyam atel rik ke ba gujin wo bume lama tinu ne ni na algwa me teje na anu nene tena jogo no respect loze ramadan en kama spele ayu kamarar no the SPLA-IO leadership structure kana constitution no the queer and dan te ka SPLA-IO kalwaza ngotin konto ram ke SPLA-IO pin so mete ka tilat karodian ala your personal ambition chijen bikum SPLA-IO bi gerona ko en kum SPLA-IO jen a military kajan boni a political a party so kuma medi chi kuma tot so any me take a decision me kwa decide baje decide a rule of the movement ke baje decide on what in kon cha gwarpe ngai kon dia la kuma SPLA-IO chetun wan te bejbe che ka face a rating ni titine ko te ne de gore jono kwa je destroy ke yarkeja medan cha to ko gwade chiwe chi martin challa de georgian wonena a gen previous political split de geji to ko kor gwade dan ke runtin dang rawil bakel ci kon dialanen ci general tabande ngaye ni ci jien ko kuma SPLA-IO pin da ma char me ci ngaje no cha da ma char me cha je jore wiki juba ci gwada ma cha lokan ko gore jeno charing ma char cha gore self ke me yadi ta general tabande nga chala do gwada ma karam kel mitaka party SPLA-IO na ma chagu jenodi are kel mishalat arami mo mitaka kuma SPLA-IO a betrayal on mo karwada that was 2016 ban ngode ke 2018 ti dakha ma char je ben gwade dan e jeneten chala blana mal nyok a jen point na self ke me yadi ken dakha ma char no kering ma char kana serenda chang me cha jaw yen ka South Africa ke jer won ken dang rawi di che nyogo to me cha dakha ma char cha yen ga chang dang rawi bakel ka pay jok ron ken dang raw wi jen dang rawi di ci wude shal ka me Stephen Parkour ci roda kwany alay team chairman ka gwa first vice president dakha ma char no kana kula kwanya la first vice president. So mugi kon ken those event te kon te chitwo kajen gwade dan karik panken de chalat and tin within the SPLA-IO party jen kwana la jigono de chi chwongo yen bi atake internal division ki internal conflict ki tiare kam no kun within the SPLM ka ku kware ke ka ku position bu gwante arbe use against that party mandana tiyentin chitka mecha la de general tabande ngai ko raina chanyo mulatke Stephen Parkour anyok tek ne ko kene ten tama so tewal ke nyun te de na nyo direction do
so SPLIO guru jeno de dak but ngode bum neten koneten la jen kan neten konten dong cha ja guru de kan mum de kan dak ka cha kok den ba ngod bo be SPLIO bele ni chong jana ko le jogo no nena a chang ci political movement ci roda dark a chang ke teramu ci tiai a chang ke jen ka SPLIO wace movement ce da dak ba tena ce ga da dak dino mandere non gene de tel ngata de jino within the SPLIO pin Dr. Machar miti ne tishi jen ko ne to taken ke influence ba kuma ba je yar ne yam rame jeng ne siang me jen la ngule la ja gorun be gwa dan jen ten be dak ko ce le la guje no gwa ma gwa la guje no gwa me chak ka me dan gwa ma gwa ka je dino gwa dan siang aje no gula chor ke gula rame chor lot no be goro no mo ko siang aje no rame je but dia lo be destroyed so ne me la tin wala ka yara man do dien mi ce tene ti jen la ta danan lat kamal ke je la ka weekend la ka yara ko kane de konte te tin kane te konte ngai dup de lat kamal ke je anyok ban mi ce te mi ci tok la military forces la ka daga but ke SPLIO chijen ko ne de konen ti ai siga generally ne de ti ai Canadian con tell a politician to tell power ko ka ne de ti te la military mi chiran je ti la wa nanga ne ji ko wi nyin ka ne ku te kon te bitin kana mo yo la lia la wa no ka ji pon ji ramadan la ko ra me ji ko so jene tawune ne mat mu manaro den chalunu bina agree ka mi jeng mu be karama mo milat ka jeno SPLIO aka kuma kirm yadi da kuje endorse ke kamet ke kuma kirm yadi chi mo go ko je na part already mi de te karanda mi de rodo chung chaje de force no wana ka selbe kirm yadi ta ni yurika na mo chi chong chete kamada na mo ne ala any political organization la take a de la take ni te dar la take ni te koi lois ni na mo ma state te tana de ko de kana look ko dana roina dino ko kana logo no banat ba challenging ba jelat ke banat ke bran be la do mi chila do mi je kana la no ajani yes kuma kwa challenge mite mi jeng chana na lat kara dino bana jelat through national election bu kwer nok lodu jabi shu kwan anjin mi jin kwer den bu won ko bro do jago ba je kwan ala bu jina candidate Canadian content ba presidency ba je terakan so men gurga kuma SPLIO a reform ni jeno South Sudan ero nagar ko South Sudan again the main political party me tan mal karon kin dang rol badak ko kujemo ti diala kono latke te ka kanga te ka kaje ene tab South Sudan bu nyam kaje ba te kanga ba te ka kuma SPLIO e dasnan meta eno chi self kim yadi chere mo cha che yen na me ke lo ngode bele ne tok turu right kim chala dialogue ke gwamnati na Newton ba dob dan den aw nyam kaje ba je ko la tele way out do dien me biben you know aba Dr. Machar aba je tagrar ka jen ko in kwarno mo che dem to a wana kama dien dan de kon lingwasna take a report which ala Africa Union ala C5 take a discussion which kala lat re which ka South Sudan ka kwi Dr. Machar ki yen dan cha yen je chika rach ko de Dr. Machar de jalu nyede na me bana jeling ka report den beben ko kore an bi adu ni palpin